بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعون من فهند من تفسير كلاهجا نمالا فباني سورة النازعات تريس نوونا آية جنيالا إهنكم الله رحمتكم ميري أرجون من فشني السورة السالس ونا آية فشجي آية الله وحيك ربا فباني وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الله متوري كما مدو بيروتي adi qiyamet duhun Allah ga hadratuga hisab bellew mattaka hutti hunnan jehenakan emihege handana genes himmacca genes enage hawa nafsu edeha kankamun durheriko salamekko fimiha danne ad qiyamet duhun Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga huriha alutakum bes waki wakin hutti hunnan jehenakan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani angawa bayan kodbaf mikabang isyara kurba rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi hadis ga anani inna allaha azza wa jalla yudni al-abda yawm al-qiyamah man allah qiyamat duhun ekalange ala kari kurbane fayad'u kanafahu alayhi fayasturuhu min an-nas den man allah ehemmi hunan nufanna gotan ena farda kurbane at komme insanaku waki wakin Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga hadrata gendaba ehemmi honnan nufenna gotan emihaku farda kuraba enaya suwalu kurimat kuraban wa yaqul den man Allah enaya suwalu kuraban ata'rifu kadha wa ata'rifu dhanba kadha wa kadha tiba miweni kame kuring he miweni kame kuring he miweni faafe kan aragatin he miweni faafe kan aragatin he hatta aqarrahu bidhunubihi kulliha den hisabun insanaku ena kuffa fatakan ena amillan ekaman iqrar wa i'tiraf wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak hisabun insanaku hitang arane den timannaya salamata nuribene timanna halaku gen midiyeye hinduga man Allah ena ya bahi qurbane fa inni qad satartuha alayka fid dunya wa inni aghfiruha lakal yawm timang Allah tibaya mikantata dunia matiga forba de bime tiba mihuriha kame kong ulung irugaves ehmi hunna negena gota tiba farda ko de bime wa inni aghfiruha lakal yawm miadu tibayang ekantata timang Allah maaf ko deba tibaga fa fuswa de bime thumma yu'ta kitaba hasanati den yafahu enage amaltahu ge fay enaya deben ad heo amal kurimihun emihun ge heo amaltahu ge fay emihunna deben ehennamas mi mu'minun ge wahaka demmi anani munafiqunna kafirun ge wahaka bayan korbani wa ammal kafir wal munafiq dem fahe kafirunna munafiqun ge halataki wa yaqulu al ashhad ehinduga heki debba befulun heki wadaganwana e befulun bidalwana هؤلاء الذين كذبوا على ربهم متبا ميهنكي إبهيم منافقنا كافرنكي كذبوا على ربهم إباميهم هدوا غنغلوا إله آية الدقوكو إله الدقو بس بون أولم ميهن على لعنة الله على الظالمين دم فهدن ما الله أنيا بري ميهن الله سبحانه وتعالى لعن حق وجنبه إهم بما إفاد ميهن إباميهم بدباني نركه الله وحي قرباني وأما من خاف مقام ربه إنا الله حضرتك هُتّي هنن جهنك الله سبحانه وتعالى إنا كفا وعملتك باقي وكين إنا يا سوال قربا حساب بلوانك إكن إنا همة جنس ونهى النفس عن الهوى إنا هوا إنا نفس هوا نفس نوتا شهوتكم سلامك في ميها إنا هين إديها كنت تكون إنا نفس durhaliko fimiha efadamiha danne ad nafsuge timbawate bakaman Allah subhanahu wa ta'ala ki qur'anuga bayan korba fabe furtama wattaraki ay an nafsul mutma'inna ebaha ka bayan korba
ಸೂರತುಲ್ ಫಜ್ರ್ಗೆ 27 28 ಅದಿ 29 ಅದಿ 30 ವನ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕೊರಬ್ಬಾ ಫವನಿ ಯಾ ಅಯ್ಯತುಹನ್ ನಫ್ಸುಲ್ ಮುತ್ಮಇನ್ನ ಅದ್ ಮುಅ್ಮಿನುಂಗ ಫುರಾನ ಗೆಂದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲುಂ ಎಮಿಹುಂಗ ಗಾತ ಮುಅ್ಮಿನುಂಗ ಗಾತಂ ಆಸ್ ವಡಾಗನ್ನವಾ ಹಿಂದುಗ ಎಮಿಹುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕೊರಬ್ಬಾ ವಿದಾಳುವಾನೆ ಯಾ ಅಯ್ಯತುಹನ್ ನಫ್ಸುಲ್ ಮುತ್ಮಇನ್ನ ಎ ಮಿಹಿರ ಹಿಂಹಮ ಜಿಹಿಫಾವಾ ನಫ್ಸೆ ಇರ್ಜಿಇ ಇಲಾ ರಬ್ಬಿಕಿ ರಾದಿಯತನ್ ಮರ್ದಿಯ ತಿಬಾ ಹದ್ದವಾ ಗಂಗುಳುಬಾ ಇಲಾಹುಗ ಹದ್ರತ ತಿಬಾ ರುಜುಅವಾಶೆ ರಾದಿಯತನ್ ತಿಬಾ ರುಹಿಗೆಂಬ ಹಾಲುಗ ಮರ್ದಿಯ ಅದಿ ತಿಬಾ ಹದ್ದವಾ ಗಂಗುಳುಬಾ ಇಲಾಹ್ ತಿಬಾಗೆ ಹೆ ಅಮಲ್ತಕ ಮೆದುಗ ರುಹಿವಡಿಗೆಂಬ ಹಾಲುಗ ತಿಬಾ ಎಂಬುರಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗ ಹದ್ರತ ಎಂಬುರಿ ದಾಶೆ ಫದ್ಖುಲಿ ಫಿ ಇಬಾದಿ man Allahu emihaka wahi qurbane udkhuli fi ibadi timan Allahu ge salih altakun ge gowetitaka tibamihum bannashe wadkhuli jannati timan Allahu ge swargataka tibamihum bannashe ad ei furtama bawai devana bawataki al nafsul ammara surat yusuf ge fansa stimar ayatu ge man Allahu wahi qurba fawani yusuf alayhi salam bidalu bikama wama ubardi'u nafsi timan karek faanu ge nafsu bariya kuraka nulame inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi hamakashawarun nafsaki insana ge nafsaki la ammaratun bisu ginan nubakan kama amur kura ichike ad nafsu insana ge nafsaki abadu was nubakan tattakan enaya ginan amur kokon hunnana iche ehennamas hawa nafsa dekolu hada kamiyab hodan Allah subhanahu wa ta'ala algon menang angwafoni inna rabbi ghafurur rahim hamakashwarun timan kalekfan haddawa gangluba ilahaki gina faafa fusawa rahmellaba ilahe at nafsuge timmana bawataki an nafsul lawwama suratul qiyamah ge eken adi devana ayatuga Allah wahi qurba fabe la uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama manai qiyamat duas gandeba timang Allah huwa wahi qurbame adi an nafsul lawwama gandeba huwa wahi qurbame ad an nafsul lawwama yaki nuba kantatta kura kamuge matcha heo kantatta nukura kamuge matcha enaga amilla nafsa malama radd kokon hunna nafs ena amille ves ena yang heo kantatta nukuraweti adi ena nuba kan kamuge matchang aragan mundati enaga nafsa enaga amilla nafsa malama raddu kokko tibe emihun namikeni an nafsu allawama at komyakas wa amma man khafa maqama rabbih Allah ga hadratuga hutti hunnan jehenakan hisab bellew mataka hutti hunnan jehenakan hadana genes wa nahan nafsu anil hawa enaga nafsu shahwatakun durhaliko fimiha efadamiha danne fa innal jannata hiyal ma'wa efadamihun ebri dang oitanaki swarge ad eswaruge ki Allah subhanahu wa ta'ala ge ni'mataku ge goti eswaruge ga insanun ge lola fenifanuwa adi kamfatun adwaha fanuwa adi hita tasawwur nukurave fada matiberi ni'matan Allah subhanahu wa ta'ala swaruge ge tayyar kurba fawakan kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bayan ko dabba suratul sajda ge 17 wana ayatu ga Allah wahi kurba fawe فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إبس نفسك نيجي إباميهم نتكا لولوغا فينيكان كموغا من إباميهم لولوغا فينيكان كموغا من الله سورغا تيار كدبا فابا نعمتك كي كباكان إباميهم كورن إبس ميها كنيجي جزاء بما كانوا يعملون أد إمتي نعمت من الله إباميهم نتكا تيار كدبا فابني ebamihun kong ulunu hiyo kanta takataka ebamihun kong ulunu hiyo salih amal takataka mang Allah ekangkang tayyar kodba fa bani qudsi hadis aga mang Allah wahi qurba fa wa kama kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani a'dattu li ibadi as-salihin timang Allah ga salih altakun nataka timang Allah tayyar qurbime mala aynun ra'at insana gilola fani fanwa ولا أذن سمعت إنسان كم فتن أدوها فنوا ولا خطر على قلب بشر إنسان هتا دوها كوس تصور نكروي فدا ماتي وري نعمت تبان الله
timan Allahu ge salih altakunnataka tayyar koddevime mifadan wahi kurabu mafahu den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani faqra'u in shi'tum tiyabamihum behnun kama banina nikan kiyawa balashe suratu sajda ge 17 aya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun at man Allahu hiyo amal kuribihun nataka swarge ga tayyar koddeba fawa ni'matta ebamihun ge loluge finikan kamuga man Allah tayyar koddeba fawa ni'matta ei ebbes mi hakan ingene echenune ei ebamihun kongulunu hiyo amal tahuge jazaa ge gotun man Allah tayyar koddeba fawa ni'matta ke at hiyo amal kuramihun ebamihun marumuge kurimwes ebamihun na miswaruge ga wa ni'matta man Allah ebamihun na dakkawana kababe ebamihunga ajalu hamawe malaika bekalun ebamihunga furana hashganun nerubu mattaka ebamihunga gata wadagen ebamihunna vidaluwana suratul fajr ge fahukoluga eva ayata ya ayyatuhan nafsul mutma'inna e hinhama jehifawa nafse irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Allah tibadeke ruhiwdigem wa halu adi tibaya tayyar kodeva tibayataka Allah subhanahu wa ta'ala tayyar koddeba fawa ni'mataka tiba ruhi qabulu wagem wa haluga Allahu ga hadratan embridan hashganun nukumegen annashe fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati man Allahu ekalange tayyar koddeba fawa surgataka ekalange salih altakum na ekuga surgiyat yabamihum wannashe ehindu purana hinhama jahuma akuga ufalun eraga hashganun nukumegen dan suratul nahl ge 32 wana ayatuga Allah wahi kurabba fabe alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannah salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun eurannaki kuffafatakum tahiru wegem wa halu malaika bekatun ebege furana gendawa bekalun danne alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin ebamihunga kuffafatakun tahir wegen wa haluga malaika bekalum wadagen ebamihunga furana hashganda waki korba bekalum danne yaqulun e malaika bekalum ebamihunna dannawana salamun alaykum tiyabamihunna salam hutte udkhulul janna tiyabamihun surgataka bannashe kibegen bima kuntum ta'malun tiyabamihun kong ulunu heyo amal takattaka heyo amal tahuge jazaayataka heyo amal tahuge sababun tiyabamihun surgiya Allahuge rahmatuge gocha wannashe ad baymihunna miduniya wakyumuge kurin surgege was fenumaki wes ei haqiqi wahake Imam Bukhari ya Muslim adi Tirmizi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ge kiban riwa korba fa riwayat ga anani timan kale faanuge bodu bebe fulu Anas bin Malik ge bodu bebe fulu Anas bin an-Nudair ekare faana Badr hangorama ga kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga baaweri bumge fursat libi wade nugennabi ekama ekare faan wata Anas ge faanuge bodu bebe fulu Anas bin an-Nudair warab bodang ekama hitam korbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ekuga ekare faana Badr hangorama ga baaweri wada nugennawunitiwe ekama hitama kuraba ekarek fan vidalwi mashhur basfulaga annani man Allahu gandi buname den emme awaha kit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baaweri wadagannawa hangurama egga timan kalek fan baaweri wadagannawaname adi timan kalek fanuge kanta timan kalek fan kantatta qur'ana goy man Allahu tiyabami hunna dakkawanate at bidigen aharu Badr hangurama ya nimigen dem bidigen aharu annani Uhud hangurama hangurama ga ekarek fan baaweri wadagannawi adi hangurama wadagannawani ko ekarek fan Uhud hangurama ga baaweri wadagatumattaka wadagannawani ko ekarek fana baddale wadagannawani Sa'd bin Malik radhiyallahu ta'ala an ehinduga Sa'd bin Malik ekarek fana suwal korabani e Abu Amr kontarakan he tiyadani vidalwani timan karek fana suwaruge ge was mihar was duam fashafiye timan karek fana mihar was suwaruge ge was duam fashafiye uhuda hame wadaganna muge kurin
ekarege faana suwarugege was ekarege faanuga neefeppuluga jehi wadagam faawakan mi riwayatun engingandani den ekarege faan uhud hanguramaga hangurama korabani ko ekarege faan shahid wadage nabi ekarege faanuga hashganda addiha eti faharen arafa hurikama riwayatahuga annani ekarege faanuga ebbana bafa dattafulu vidalu vikama bani ekarege faan zakham wefa ille bodukamu timam mennan eenage sifa waki koram wes neenga ha boda ekarege faana bani aniyata libiwadaga fe kommekas ekarege faan sur nuwata awahar shahidu muge kurin ekarege faana ebani surugege was fennana goy man allah minbar ko debba den efahu allah wahni korabani yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka ibamihum kadege faana suwalu korabane 'anis sa'a qiyamat duha behegutum qiyamat duha behegutum makkah mushrikun kadege faana suwalu korabun gendane ayyana mursaha kum irakun he qiyamah bani ad suratul ahzab ge fasdolas timmana ayatuga mikaman ishara koraba man allah wahyi koraba fani yas'aluka an-nasu 'anis sa'a mistakun kadege faana suwalu korabun gendane qiyamah bani baguta behegutum qul emihunga suwaluga jawabuga kadege faan vidal washe innama ilmuha 'inda allah ekamuga ilmu libiwodegen bani hama ekani allah she qiyamah bani bagutu denewodegen bani hama ekani allah he wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba at qiyamah bani bagutu ei warak gaatuga ba ecchikan kadege faanan angawade bi konkabin hiye mursaha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ekan bani kon irakunto at mistakun qiyamah bani kon irakunto suwalu kurumuga ebamihun debayaka behigembe ebbayaki ei bun durukamekka masha ekaman inkar kurumuga gotum mane ki qiyamah bani kan ekaman inkar kurumuga gotum suwalu kurabayaku ule mi mushrikun ge wahaka mikam bayan kuraba suratu shura ge ashara wana ayatuga allah wahyi kuraba fabe yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha qiyamah duwas anna awmuga bagutu awahan awma ebamihun edabundana ei eduwahan iman nuamihun qiyamah duwas ei haqiqatekkan ei waanakamekkan ekaman iman nuwa etwa ekan qabulu nukuramihun eduwas nasken awas araganegen uletam fennane walladhina amanu ehennamas eduwas annanakama biruwati wa mihun eduwas annanakama iman wa mihun mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq ebamihun eduwas annanakama taka birugane mu'minun qiyamah duwas annanakan yaqin kuramihun qabul kuramihun eduwahattaka mushfiquna minha ebihun ekama biruwati we wa ya'lamuna adi ebamihun nan inge annaha alhaq ei haqqukan haggu tedukan ei floku wahaken nunkan ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati la fi dalalin ba'id hama kashawarun qiyamah duwas annana kama meduga jadal kuramihun ebamihun bani magfuradi fawa baykan kashawarugen ba bayke ad qiyamah duwas annana kama suwal kura dewana bamihun naki ei qiyamah duha tayyaru muga gotun edwas annani kon irakunto suwal kura mihun mi mu'minun gesifay anas bin malik radhiyallahu ta'ala anhu ge kiban riwayegen bani an a'rabiyan qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam edduha ku a'rabin ge miha ku as kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga suwal kura bani mata as-sa'a qiyamah bani kon irakunto قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اميهك رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابك حديث قرباني ما أعددت لها تبا قيامة تكا تيار كفاوني كونك بن هي قيامة دوس أنان وقت تبا تيسوار قرني نوه اهمما قيامة بدانك متكا تبا ادوها تكا تيار كفاوني كونك بن هي قال إلى جوابك بدالوني حب الله ورسوله Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke lobibume ehinduga kid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani anta ma'a man ahbabta
තිබා qiyamet duwahum wani තිබා ලෝබි කුරි මිහුන්නා එකුගේ අත් මිමිහකු කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහුගා qiyamet වාන වගුතා බෙහෙගොතුන් සුවාල් කොෆ එවනි හියොනියතුගා ඒනාය එදුවස් අන්නානකන් කබූල් කරා හාලුගා ඒනා සුවාල් කොෆවනි ඒන එදුවහට්ටකා තයාර් කොෆවා එච්චකීවෙස් අල්ලාහ් රසූලා දෙකේ ලෝබිවුන් එහෙම් වෙගෙන් කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒනායන් උෆාවරිකමුගේ ඛබර් දෙවනි ඒනා වඩි ඒනා ලෝබිකුරි මිහුන්නා ලෝබිකුරි ෆරාත්තක එකුගේ ෆීමා අන්ත මින් වික්රාහා අත් එකමුගේ ඉල්මු නුවත qiyamet වාන වගුතු එයි කලෙක ෆානන් ඉංගිවඩ චෙනුනේ ෆීමා අන්ත මින් වික්රාහා එකමුගේ ඉල්මු කලෙක ෆානක ලිබිවඩිගෙන් නුවේ එහෙන්කමුන් එකම් බයන් කොද්දවා එකම් වාන වගුතු එබෑමි හොන බුණ දෙවුන් එයි කලෙක ෆාන කුරබේන කමෙන් නුනේ අත් වහීගේ මලායිකත ජිබ්‍රීල් අලයිහිස් සලාම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහුගා එද්දුවහකු සුවාල් කුරබනි qiyamet wani kon irakunto ehinduga jawabuga vidal hadis kurbani mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il sualu wewe farata sualu kuri farata buren waki bodaka tikamennege maneki jibril alayhi salam sual kurbani ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari huga edduha ko rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge sahabinge majlihega innawani ko ekale jibril alayhi salam इंसानगे सिफाग कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे अरिहा वडागिन ईमान कमकी कोबातो इस्लाम कमकी कोबातो इहसान तरी कमकी कोबातो सवाल करवम फहु एमे फहु सवालगे गोतुगा सवाल करबनी मतस्सा qiyamet वानी कोंग इरकुंतोए एहिंदुगा रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबुगा हदीस करबनी मल मसऊल अन्हा बिअलम मिन अस्साइल सवाल वेवे फराई सवाल कुरा फरात बुरें वकी इतुरा कत्तिकमुगा एव्वेस एच्चेन्नेंगे माने कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की अल्लाह सुब्हानहु व तआला या एम्मे कुत्तम वेगंबा मलाइकता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानु गतरें मैं अल्लाहं एम्मे कुत्तम वेगंबा फरा एहन्नमस एदे फरात बेस qiyamet बान वगुतकी ए कोम वगुतकं इंगि वडे नुगडवा कोम्मकस जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानगे सिफागा कीत रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे अरिहा वडागिन मिसवाल कुरबमुगे हिक्मतकी नुवत बेनु फुलकी सहाबीन नंग एकन दस्कोद देबुं सहाबीन नंग एकमुगे हगीगे बयान कोद देबु मटका एगोतन एकले फान कंद कुरबा फवडी इला रब्बिका मुंतहाहा qiyamatुगे इल्म qiyamet बान वगुतु एकमुगे इल्म हमे एकन दिबिवडगिम वा फरातकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलेग फानकन एकमेन इंगि वडे नुगन्नवाने adi eheng ebbes makhluqaka bes ei kon irakun kon wagutakun waane kabekkan engi wade nugannawane innama anta mundiru man yakhshaha khalek faanuge wazifa yaki mistakunnan eduwas annanakama biruwati we rakkateriwa mihunna eduwahuge indar devume eduwahuge biruwarikamuge khabar mistakunna devvun eduwahun kantattan hingana gotuge wahaka eduwahuge biruwarikamuge wahaka eduwahun insanun ulanjehe gotuge wahaka mistakunna bayan koddebba mistakun eduwahan helun teri kurwun eyye kalekfan korabanje hiwada gannawa kamaki ehennames kalekfanuge wazifa ge terege himudu wada gannawa kama nune miveni tarikhe gae qiyamet duwaswani ekan bayan koddebun ei kalekfan korabanje hiwada gannawa kama nune at mi ayatuga Allah wahi kuraba famani innama anta munziru man yakhshaha kalegfan wazifa yaki edwas annane kan nuwata qiyamet duwas annane kama birwati wa mihunna indar debum at mi ayatug ibadehave edwas annane kama birwati nuwamihun emihun nang ekam bayan koddebun ei kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam koraban jihwada gannawa kame nun kama mikan itura tafsil wagandani सूरत यूनुस के सते का इब्वन आयतु के तफसीरु ये आयतु का मैं अल्लाह वही कुरबा फवनी वमा तुगनिल आयातु वन नुज़ुरु अन क़ौमिन ला युमिनून तिमंग अल्लाह कितम में वरकं एबामी हुना तिमंग अल्लाह के हे कितब देखे भी कमुगाबी नमस आदि तिमंग अल्लाह कितम में वरकं एबामी हुना इंदार दबु मट्टका रसूल बेकलुम फनु भी कमुगाबी नमस एतकिच्चकुं ईमान नुआ बेका फायदा इन कुरान එහෙම
kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam iman nuane bayaka iman nuane kama sikka jassawa fawa bayaka ebami hunna kitam waraka qiyamat duwas annane kama indar debbukam gavinames ebami hunga hitakan echen wannane ebami hunna kan ekame no visnen ehmima ekam visne ekam qabul kura ekam birwati we ekam tayyar wa mi hun efada bi hunna kaleg fan indar devashe efada mi hun edwahan hedum tari kurwa edwaha tayyar uma ebami hunna nasiha tari we wadagan nawashe ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha ad kafir wi mihun ebami hunna maru as baddalu kura hinduga ebami hun kuda wagutu kolegga menubi duniyega ulifa nuwa fadakama ebami hunnan ihsas kurbi giddane lam yalbathu illa ashiya edduhege isha wagutu aw duhaha nuwata edduhege duhage wagutuga benubi ebami hun duniyega ulifa nuwa kama ebami hunnan ihsas kurbigen da kahale ad ei mihun dunimatiga kitamme duhu ko lefa wi kam ga wiramas qiyamat duhuge e birwerikan ama ebami hunan hiwa kahala timammen dunimatiga ulefa wani warak kuda wagut kolege e duwas samanowe e duhege isha wagut nuwata e duhege duha wagutuga ekani timammen duniyege ulelafa bakibegen diye den ebami hun allah ga hadratuga dannawane timammen ambura duniya forum washe erun timammen hiyo amal qur'an me kuring ulungotaka nulere me ehnamas allah subhanahu wa taala e fursat ebbes mi haka ebbes farataka nudebana edwahum allah subhanahu wa taala e kalange niya kanda aluban ad miha hisabun allah rahmataiku mi suratu ke tafsir demuni insha allah taala den on rega algon men fashani miya vidigen in sura kamungawa surat abasa wa tawalla mi suratu ke tafsir allah subhanahu wa taala algon men emmennaki هي بس قبول قرابكم قال باش آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته